Jus. Ini coba sakit nih, lancar nih. Nasi. Soleh. Numpang lewat. Yeah, Whoa. I just got up from sitting down without supporting my hands. My legs Wow, are feeling subhanallah. Good. Good. Thank you, Mr. Absolutely Chris. Sakit kakinya lihat ada rasa kesentuh gitu, terus semutan lek tes lek lagi gila kita tes colek lagi cus colek lagi ya colek lek bonus diskon. Olek lagi. Jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bonus.